Kuhlile Maswati lamahle kuhlile ninembakala zithe nathi tindzaba tekuphetsa usuku nitawube nitetfulelwa nguNcedile Mamba. Asicele sibuke tihlokota leti lethamba embili Maswati lamahle. Silo semhlaba inkosi Mswati wesitsatfu namuhla sikhipheke bona butimba kutsi-ke buyotingela tona tinyamatane engweni. Libutfo lembali namuhla litseleke ngebuningi balo esigodlweni elitsitsini njengoba lokho kusho kucala komkhosi wemhlanga. Tsatselo neminyaka lengemashumi lamatsatfu nakutsatfu utholakele ashonile sekavele onakele lapha endzaweni yaseLangeni. Ngwane lomuhle nati tindzaba tetfu ngalokuphelele kodwa-ke indzaba yetfu yekucala lekumele kutsi ngabe sicala ngayo soloke isesebhodweni sitachubeka naletikhona ngwane lomuhle. Iphalamende yakuleli namuhla ibhekise emabombo eveni labomakhelwane eNingizimu Afrika esifundzeni saseKwaZulu Natal kuyongenela-ke umhlangano noma-ke kuyohlangana nalamanye-ke emaphalamende lachamuka kulamanye emave kushela nalugwayi ngato-ke tindzaba tayo-ke iphalamende nokokuthi ephalamende kumele kokuthi umuntu atiphatse kanjani kanye nenchubo yakhona. Emalunga ephalamende kanye-ke nalabo labatisebentelayo-ke iphalamende yakuleli lomuhla bathetheke luhambo lolubheke lapha eveni laseNingizimu Afrika esifundzeni saKwaZulu Natal lapho khona bayongenela umhlangano kanye nemaphalamende akulamanye emave kuyawukhulumisa tindzaba tekokuthi engabe balive noma-ke bangemave ngutiphi tindlela labangatenda kutfutfukisa emaphalamende kanye-ke nemimango. Letinye tetindzaba labatawe batikhulumisa tindzaba tekokuthi uma ulilunga lephalamende noma sisebenzisa ephalamende ngutiphi-ke tintfo letibhekekile kuwe. Mabhalane wephalamende kuleli umnumzane Benedict Xaba uchaze kabanti ngalolu hambo. Ke iphalamende ibambisena lamanye amaphalamende njalo wathi CPA ikakhulu wakhiwa ngemave langaphasi kwemangisi labambisene emangisi esithi Commonwealth la khona emaphalamende akhona angetulu kwa-188 liveke laseSwatini liyingcenye yalawo maphalamende. So lamuhla-ke kunemaphalamende la bheka khona KwaZulu Natali kuyoshintshiselana noma nje kuyosi i-benchmarking exercise la khona nathi siphandi yaseSwatini sidabe sikhuluma kabanti ukuthi tinkundla tisebenta kanjani kuze ube lilunga lephalamende ukhethwa njani. Nabo-ke ngale batawubeka indlela yabo ukuthi basebenta njani lalamanye ikakhulu nje bakaZulu Natali naseGauteng babeke sibasebenta kanjani. Lokunye lesitabe kubuka yona le parliamentary service le staff sephalamende esikhatsini lesinyenti uyayithola ukuthi bantu bafocusa kubahlonishwa kanti bahlonishwa kumele bathole support kule parliamentary service staff. So-ke nakhona sitawubuka i-organizational structure yakhona ukuthi batihlele kanjani. So-ke siyaphuma lamuhla ngekubuka umsebenzi welive lekhona sibukeke ukuthi lo msebenzi loluhamba salesilento alibalifishane kusho nje ukuthi lo siphumile itawuvele uquke isheshe ibuye iphalamende yakithi kubasale baqhubeka lalabanye kusho nje sikutawushaya vele umgcibelo sesibuyile sesisekhaya. Lokunye lengakuveta ukuthi vele sinetivakashi letinyenti letivakashele wona emakhosi singadumisa nje yona inkosi Mswati wesithathu imbube emhlaba ekutheni budlelwane lesakhele kona emhlabeni jikelele live lakithi eSwatini seliphakeme kakhulu. Lokuthi lo mkhosi wemhlanga nje sesibabathe sivimba ngala nangala vole onke emaphalamende athi atheleka lakhaya. Kanti-ke emalunga ephalamende kubheke ukuthi abesekavele akhona lapha eveni ungakashaya umgcibelo evikini lelisetulu njengoba-ke atawungenela wona umkhosi wemhlanga lekubhekeke kokuthi kube netivakashi letiningi ikakhulukati emaphalamende lachamuka emaveni ahlukahlukene. Kubika noNtobe Wosabethe Tindzaba Channel eMaswati kunaNcedile Mamba ephalamende. Njengoba namuhla titimbili kwenyanga yenyoni kungilo-ke lilanga silo semhlaba lesalimemedela ukuthi ngilo-ke lilanga lekucala komkhosi wemhlanga. Imbali namuhla itheleke ngebuningi bayo esigodlweni elutsitsini lokuye kusho kona-ke kucala kwawo umkhosi wemhlanga.
Libutfo lembali lomuhla lithelekile esigodlweni Lutsitsini kulandzela kutsi sekucala wona umkhosi wemhlanga. Imbali ibekadzeke iyawubhalisa khona esigodlweni Lutsitsini lapho khona beyingena ngato kwetingoma tekuhlehla. Indvuna yembali nayo-ke ivetile kokuthi kuyatfokotisa kubona indlela libutfo lembali lelingena ngayo. Libutfo cishe liphuma ngetinkhathi tonke emiphakatsini njengoba sibona ukuthi sukela ekuseni etikhathi tabo 12 libutfo solo liyangenisa eLutsitsini nekoko ukuthi sengiqhamuka khona ngisho engabezweni nakhona libutfo solo lingenile liphelele ngetinkantalo konkosi. Libutfo liphindze latfola nayo-ke imiyalo. Imbali yonke kubhekeke ukuthi ibe ivunulile. Tibuko mbali asitifaki tibuko tekuswenka ufaka tibuko temehlo kuphela. Endleleni mbali nasishuka akukabhekeki kokuthi siqale tingoma letifukako mbali. Mbali indzawo yethu siyikhenza yinhle, ihlobile, ihlantekile. Kubhekeke kokuthi siyishiye solo ihlantekile mbali. Siyimbali eMaswati. Siyimbali eMaswati. Sithakazile sangoba sihlukubeteka. Bayethe wena waphakathi. Sasa kubheke ukuthi libutfo lishuce libheke emabombo lapho khona emakhosi ata likhombisa kokuthi liyawugeca kuphi umhlanga lelo lelidzala nalelo lelincane. Kubika noNtobeko Thabethe etindzabeni teChannel Maswati, nginancedile Mamba esigodlweni Lutsitsini. Indvuna yelitiko letemphilo umhlonishwa Mduduzi Mathebula uthi hulumende sewucinise kuhlolwa kwe-TB ngokuthi iyathenga kumahamba nendlwana bematraki bemtholampilo ukuhlola yona-ke i-TB labanye-ke labathathu kungeda kulona munye litiko lebelikadzeke linawo. Indvuna iyaveta kokuthi loku sekukwenda kokuthi sifundza ngesifundza lesikhona-ke eveni laKangwane sibe naye lo mahamba nendlwana. Indvuna yetiko tempilo eveni eSiswatini umhlonishwa Mduduzi Mathebula uthi uhulumende kwembubuke sewuthengeke emaloli lamathathu kungeda kuleyo kweleyinye leta uhamba ngemimangweni noma ngetigudzini letehlukahlukene kuhlola tona-ke sona-ke sifo se-TB. Indvuna ivetile ukuthi uhulumende kuphokophele ukuthi sive seMaswati sithole tona-ke tinsita-ke tetimpilo noma ngabe-ke basemaphandleni. Indvuna ivetile ukuthi lebakubonako ukuthi sive seMaswati siyaphutha-ke kuya khona-ke emitholampilo kungako-ke sebathenga lobo mahamba ngendlwane longuyena tabuletsa tona-ke tinsita-ke tetimpilo ikakhulu kulapha sona-ke sifo se-TB. Litiko liyasebenza la. This is one of the tracks lapho-ke le program ye-TB. Ukuze sikhone kufika kuto tonke tindzawo besinayinye iloli sesingete mathathu so that we'll have iloli yinye per region. Leta ukhona kwekuthi kulama outreach ikhona kwekuthi ihlole sife sengwenyama sifo sengade yesifupha bo-TB. So nyalo akusathini nokuthi uye esibhedlela uyomikisa ikhwehlela kube njani siyakhona ukuthi singakwenda nalela sisebenzela khona sikucheck i-x-ray lela motweni iyakhona ukuthi kuhlole esifubeni isebenzisa i-AI artificial intelligence iyakhona ukugenerate nema reports iwa interpret ube lula sivele sifunze ukuthi hayi so nayo i-TB noma ude sesiyakurefera-ke to the nearest facility. Nje lesithe trade fair asitihlole tifuba tato la tawuphinza kuthole ama-results khona la ngaleso sikhathi kakhulu letinombolo betiya ngekukhula naloke ukuthi-ke lesidiscover ukuthi sive siyaphutha kude kubhedlela so seyindlela yakuyijubela sive ukuthi siyelela emiphakatsini la ihlala khona sive akusito leti kuphela nje kumuntu lesitithemile nete cancer nato besinayinye sesingedile zingede 3 seat gadzile nje kulamalanga letako sifuna ukuthi nasiletha lama services aphelele le community so that isitobade lama gaps ukuthi abantu baphute kuya kuma facility labanye nasibabuta bakhala ngemali tekugibela nalokwa sesiboneke ukuthi cha asilekelele ngokuthi kube khona ama-clinics lahamba ngetinyawo latawufika lesiveni emiphakatsini la sive sikhona khona.
Induna-ke ivetile ukuthi isifo sesifuba sengathi selokhu siyinkinga-ke lapha-ke eveni laKangwane. Kungakho uhulumende-ke abone-ke kufanele ukuthi athenge-ke lamaloli kude-ke abe mane ngasinye-ke isifundza sibe neloli-ke esawusitha sona-ke sive seMaswati. Etindzabeni temsakato iChannel eMaswati kubika Kerry Carlos kunaKhanyisile Mabuza sikaManzini eMavuso. Lwethulwe ngalokusemthethweni luhlelo lo-commerce platform lokuluhlelo lolutawusita kulekelela-ke kuthengisa imikhicito leyentiwe kuleli laseSwatini. Lo msebenzi uhlelwe inkampani yaka-APA ngebambisana nebangephandle kuleli. Lo msebenzi we-e-commerce platform ulethwe baka-Eswatini Investments Promotion ubambisane nenkampani yase-Taiwan lebitwa nge-International Integrated Systems. Le platform lena-ke uma sikhumbula kahle kusukela nje ngetikhathi te-COVID-19 ephake wedane luhlelo lokuthi-ke kube nale platform lena le echuba-ke embili yona-ke imikhicito leyakhiwa lapha-ke eSwatini iphindze-ke ithengiswe khona lapha-ke eSwatini. Mangayibhekisa nje melula ukuthi mangikhona kuthenga le product ngithenga kaManzini ngibe ngisesteki ndakhona ukuthi mangisesteki ngibhadale maybe ngaloyo momo payment yokhona khona kuyona le app ngikhona khona le khaya esteki iphindze ngicele iposi ukuthi noma ngicele yena loyo ngithenge kuye ukuthi angimixele eposini iposi bese langisalathathela selingibethele esteki. There was a call that we need to ensure that we embrace new technologies, that business support organizations, they are in the front line. They are able to scan the environment, look at the horizon, and what we see now globally is that everyone is shifting to digital transformation. They give them a chance to showcase their products, tell their stories, and also transact with confidence, as we have that interesting capability of also transacting although it is still being finalized. So what does this platform offer? It is a user-friendly online shop tailored to local business needs. Kanti lo msebenzi lobo ukade ubanjelwe enkundleni yetembukiso eMavuso namhla nginohlahla thwala etindzabeni Channel eMaswati kaManzini. Bafundisi labalishumi-4 belibandla le-Africa Evangelical Church bavalelwe eSitwashini Remand Center namuhla-ke baphumile ngekutokela ngephandle noma-ke ngemvume yokuthi batokele ngephandle njengoba ummeli wabo afake wona-ke emaphepha ekuphikisa sijubo sokuthi baboshwe labafundisi. Kube sincane salwabona ematfola jakathulela bonina namuhla kubazalwane belibandla le-Africa Evangelical Church ngesikhathi kukhululwa bafundisi baleli bandla labalishumi-4 lebese bagcinwe khona eSitwashini Remand Center. Labafundisi bakhululwe ngoba ummeli wabo Nhlanhla Gininza ufake wona-ke emaphepha esicelo sekuphikisa sijubo senkantolo khona-ke eSupreme Court. Njengoba itolo bathide nabamikiswa khona eSitwashini Remand Center bajikiswa ngenxa yokushoda kwetimpepha letimvume ukuthi bangene khona lapha eSitwashini, baphindze futhi babuyiselwa esiteshini semaphoyisa eMbabane lekubese-ke sekuyalunga entsambama bebesephindze futhi sebabuyiselwa khona-ke eSitwashini. Ummeli wabo uyisebentile-ke indzaba yokufaka yona-ke emaphepha esicelo sekuphikisa sona-ke lesijubo sokuthi baboshwe labafundisi. Lokhu-ke namuhla babesese bayakhululwa ngemvume yokuthi batokele ngaphandle kokubhadala imali, kodwa-ke ngekwethenjwa kuwokuthi batawulandzela imigomo nemibandzela yekutokela kwabo ngephandle. Bazalwane nemndeni besolo bemenabo labafundisi kusukela baboshwa babonakele nanamuhla bathandaza badumisa babonga uNkulunkulu ngekuthi abakhululele bafundisi babo. Bavetile ukuthi uNkulunkulu bayamethemba futhi-ke bayethemba ukuthi nguye nalowende kokuthi baze bagcine bakhululwa bona-ke labafundisi njengoba bakholelwa kokuthi kude licala labanalo. Etindzabeni teChannel eMaswati kubika Ncedile Mamba nginano Ntobeko Thabethe eSitwashini.
BuyCash Hardware offers a wide range of industry-leading painting material from roller brushes to a variety of durable paints. We have everything you need from high-quality aluminum windows to elephant doors. BuyCash has the best electrical materials such as conduit pipes and house wires. High-quality roofing material like strong timber, heavy tiles, IPR, corrugated iron and nails. Visit BuyCash today and get the strongest building materials such as wheelbarrows, mesh wires and reinforcements. We offer the most popular cements. At BuyCash, we have unbeatable prices for irrigation pipes, maize and water tanks. We offer convenient delivery from all our branches across the Kingdom of Eswatini. For more information, contact us at 24371 710. BuyCash, buy quality, buy it less. Months of waking up ngeluvivi. Months of bringing together Bantu labahlukene. Different parts of the same engine. Gearing up for 300 exhibitors, an expected 70,000 visitors, and 16 business seminars. Opening doors to opportunities in digital transformation and creating business networks. From technology to farming, education to entertainment, sports and culture. Siphethe konke. The Eswatini International Trade Fair 2025 from the 29th of August to the 8th of September at Mavuso Trade and Exhibition Center, Gamanzini. We heard you were coming, so we saved you a spot. Eswatini Water Services will be at this year's International Trade Fair once again, and we're going there with the theme, digitally connecting every drop. At the heart of this theme is what driving convenience, transparency, and efficiency for our customers. We're saying through the innovations that we're bringing, our customers should experience a much better customer service. And we are going to be showcasing all of these tools that we have brought to the customer's convenience. You'll be understanding how our smart meters work. You'll also be seeing our very new innovation, which is the prepaid metering, which we've begun rolling out. We also will take this time to showcase to our customers the journey that we've been through as a utility, the meters that we used some years ago, and how we've transformed all the way to the prepaid metering solution that we are now rolling out. We're looking forward to seeing all of you there. It's also going to be an opportunity for you to pay your bills, to actually connect with us in whatever way that you need to connect with us. We're going to ensure that the service is very efficient and the service is right there to serve you. Maswati Lamahle, join us as we digitally connect every drop. Indvodza yeSwati ithatha isinqumo onke malanga kodwa tonke isinqumo sinyele singako sicame ngulesingasiso nje sanamhla kuphela kepha sikulungiselela nelekusasa lakho ngekonta iSmart Card inciphise emathuba ekuthola iHIV nga-60% ngaphinze nganciphisa emathuba ekuthola bogcunsula akusiko njengami kuphela naloyo lengithandana nayo uvikelekile kumdlavuza womlomo wesibeletho njengemuntu wesilisa nginensayaya ekuvikela loyo lengemthandzayo. Thatha isinqumo lesihlakaniphile lamuhla. Vakashela umtholampilo loseduze nawe noma ushayele inombolo yamahhala 2030 uhambe uyosoka. Soka nawe nomlayeto ulethelwa litiko letempilo. Baby, mina ngiyesaba ukuthi ngempela banganginikela amaphilisi njengoba ngikhohlwe ikhadi lami esipili nje inyanga sinakala ngomisi. Sitawuchaza babe. Maybe but doesn't understand. Sanibonani. Ningesabi. Ngiyamukela bonke bampu labatothatha emaphilisi eHIV. Ngiphinze ngibeluleke. Ngingunesi, ngikhonela wena. Ngiyabelana nawe. Ngiyadilalela tikhalo takho. Ngiphinze ngikuphendule kahle ngoba ngiyadi ukuthi impilo yakho ibaluleke kanganani.
Vakashela umtholampilo loduze nawo uthola usizo. Akudzingi ukuthi uze uye lapho wacela khona kuthatha amaphilisi akho. Lo mlayeto ulethela litiko letempilo. EU iba nguwe. Sinemukele eMaswati lamahle simukele labasanza kuvula umsakazo channel eMaswati sibonge labasolo bahleli kanye nathi sitaqhubeka nato tindzaba. Silo semhlaba inkosi eMswati wesithathu namuhla sikhiphe lona ke libutho ukuthi ke liyohlasela noma ke liyodingela dona ke tilwane engweni kuwo umkhosi webutimba losongeneke langeni lelishumi namuhla. Silo sichubekile ke nikuyala lona ke libutho ukuthi lente ke liciciniseko sokuthi abadingeli ke linyamatane letise ncane kanye ke naleto leti Big 5. Imbube emhlaba engonyama inkosi Mswati wesithathu lomuhla ihole libutho lelacobetelako emshucweni longalinganiselwa ku 13 kilometers. Njengoba imbube emhlaba bekatse ihambana lelibutho lisaya emkhosini webutimba. Imbube emhlaba ivetile ngelisonto ukuthi umshuco ngona ubalulekile kulomkhosi njengoba uletha impilo ebuthweni. Ingonyama yemhlaba ibonakele ilihola libutho lebelikatse linemgcumo lomkhulu nemandla kusachubeka wona umshuco. Abasiyakona imbange abamathengu yela bayi uli hawu kanongondo kanongondo Emva kokugitsa tingoma letimbalwa ingonyama yemhlaba ibese seyikhipha bona butimba ngeliphimbo lakhe hulumende mashikilisa nafakutse emva kube kwendekelo nalesiko labo butimba. Inyamatane la usekhala njengoba nibona election siwe donke tisesibayeni njengoba la iningizimu ukhaya lapha bhotela uzone etulu le wazi ubheka emkhimbobo wazi utawuphinda ubuyela emuva enyakatho kuyavakala machana. Umphathi wamaphoyisa Vusima noma Masango udumise libutho ngendlela lelitiphethe ngayo lisasebenzisa tona tinduku lisebenza ngato lekungito tibhamu washo ukuthi bangamaphoyisa abasebenzise kahle kakhulu kulomkhosi kanti kude netibhamu letingekho emthethweni. Sibonga mfana ngonyama. Umsebenzi uhambe kahle kakhulu.
Siyabonga nje kakhulu ukuthi libutho nathi liyasibambisa. Sibonge donate phepha. Ngala kulento ibhanga, kulento imvubu letisebentako. Sisebenzisana kahle. Imvubu letinyenti kuleto letisemthethweni. Manje nje lokuncane lesikutholile ukuthi awusuke sesiyakhumbutana ukuthi kulabo phela lebakhohliwe sebanesikhashanyana bangadithelele letimvubu. Kuthi nasisuka la abahambe bavele bayenda njalo badithelele ngoba kulicala kuhlala ungakayithelele. Ephana nje sibanike leyo grace period ukuthi awu phela umsebenzi welive nathi singamaphoyisa ngeke bese sigijimela ukuthi siyamfofobela umuntu ngokuthi akakathelele isibhamu. Kepha nje sesibheka ukuthi nasisuka la bahambe bayotithelela letimvubu. Umkhosi webutimba lomuhla ungenela ngelishumi kanti-ke kulamalanga lebukade ubanjwe ngalo ubonakele unelisasasa lelisetulu kakhulu njengoba libutho lacwebetelako beliholwa ngiyo imvubu emhlaba esingathwe ngiyo amazinyane yaso silo kanjalo nelibutho lacwebetelako kanti-ke umgcumuko setulu sibili ngalomkhosi enzakele emsado eshayile eMaswati kubuya Khimbali Mavuso naDunamis Matimba sisehlane. Kutholakele Dzadzelo neminyaka lengu-33 ashonile sekavele acala konakala lapha endzaweni yaseLangeni. Ngekusho kwemndeni uthi ucela-ke eMaswati ukuthi mane-ke abalekelele bakhone kumfihla njengoba bona kude labanako. Kutholakele Dzadzelo neminyaka lengu-33 ashonile sekavele acala nekonakala emahlathini alapha eLangeni kucadlwana nasekhaya kubo. Ngekusho kwemndeni bathi bamgcina ngalesibili evikini eliphelile entsambama ekhaya aphilile nje anganalutho. Bathi-ke bayasola ukuthi kuleyo ntsambama yangalesibili waphuma wayotijabulisa nebangani bakhe njengoba bekavamile kwenda njalo, kodwa-ke lelo langa kwaba kumgcina kwabo. Lokhu-ke Sondvo sekatholwa ngulelinye lemajaha akhona lapha eLangeni sekavele asishile emhlabeni. Kuthiwa umufi unyamalala njengalo lesibili ngayitolo ngemsombuluko bekashayile ethunjana wakubo wathi akamgadze ngoba singani sakhe simthembisa kumphambanisa nemvula kanti vele bekahlukubeteka kulobudlelwane lebekanabo. Nabalandzisa laba labagcina kuba naye le ebumnanzini bathi kusuka kwakhe kubo wasuka vele ngoba bekashayilwe singani sakhe aya kuso ngoba besithide sisegedeni ekhaya kubo. Dzadze wemufi lomdzala Lindiwe Mthimkhulu uyachaza ukuthi dzadze wabo bamthola anemanceba emtimbeni neliso linye likujulutiwe. Kusho ukuthi ngalesibili ngebusuku bangalesibili kwalahleka dzadze wethu ngathi lo welama mina. Lesikusola-ke ukuthi kunekuthi wagcina umfula agcina kukhuluma ukushayelana naye sengani sakhe lengadi-ke ukuthi bakhanzana kuphi ngalelo langa bashayelana. Sithe-ke ngekuhamba sifuna-ke samthola ngaleli Sondvo ekuseni ngabo-10 sekavele ashonile edvudane nalakhaya. Dzadzewethu lona samtfola ukuthi washaywa wazwa bekanemanceba egwazi and simthole sekavele onakele kakhulu ukuzivisa ebuhlungu kakhulu. Lo mndeni wakaMthimkhulu ucela nelusito lokufihla dzadze wabo njengoba bathi abanahe kumnyalo nje abati batawuthatha ini bayibhice nani. And lokubuhlungu side nalaye latandlena sikaphathi lutho side kwekumfihla Nkosi yami. Sicela lo mangamane aside. Emaphoyisa emmango waseLangeni akhuta lesibhuku nesibulawela lesingaka kodwa ayaqinisekisa ukuthi emaphoyisa eMbube aseti kwayo lendzaba. Lokusho nje dzadzewethu indzaba naseyikanjena iseyisemaphoyiseni emaphoyisa to sebenza ngendlela lekhona lendlela lengiyo ngethemba. Labo labangafisa kusita lo mndeni wakaMthimkhulu bangawuthinta inombolweni yamake wemufi ku76 41 2482 noma dzadze wemufi ku76 45 0649. Edindzabeni kubika Ncedile Mamba, ngina Nontobeko Thabethe eLangeni.
Maswati lamahle tanamuhla sisha sibeka khona lana kodwa ke singakade phethe ngalokuphelele sizaphindza sihlokota letile bethamba embili. Silo semhlaba inkosi Mswati wesithathu namuhla sikhiphe butimba kuthi ke beyodingela tinyamatane engweni. Libutho lembali namuhla litheleke ngebuningi balo esigodlweni elisithini lokusho ke kucala kwaumhlanga. Tsatselwe iminyaka lengama-33 ushonile noma ke utholakele yashonile lapha endzaweni yaselangeni sikavele onakele. Diyaphetha Maswati lamahle kubukela kube ngilokuhle etinhlelweni leti tawulandzela nisale kahle.